بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah, mga palanggungan hakamasin Allah subhanahu wa ta'ala, puas tayo nga kasanglit iban po di patuhan na to Rabbul Alamin, hitukbal na tuin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin masing-masing kita niyo yari halawm bibusan pangumulan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta kakusog amuyin alhamdulillah napakay na usal sing kita niyo intiap-tiap ding mga siulakan sin waktu sing kita niyo paliharan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagtaat patuhan na to Rabbul Alamin. Ini kakahinang singkitan niyo haruman ini lamod ding ha sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon sin ako iwan sin kamo mga kamanghuran palangwan hakam Islam. In kita niyo piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk din maksud. Maksud sin Allah ta'ala piapanjari kita niyo manipulong sin dunya ini tupot hadja maguno magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini piatarang sintoh na to Rabbul Alamin ha Quran mahamul liya mapatut suway hapalon sin tiap-tiap hang katawring katon yun ayat ini sabmay tay na ayat ini amo iniin dalil bangunin maksud may tak kita sin Allah ta'ala piapaghulat di haloman sin dunya ini parman sintuhan Rabbul Alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wala kulaw sin Allah ta'ala piapanjariin bangsa jin iban sin bangsa manusia maksud uno bang uno malingkan in maksud pagpapanjarihan ko kanila tuput tunggal hadja manawhid manunggali sin pagtag-ipon marika kulang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Semenjari mga palangon hakam Islam in pagtag-ipon pa Allah ta'ala landuk maluag in lilayan sin mga ulama bukun hadja karna magsambahayang magpuasa bulan Ramadan magnaik haji pa Baitullahil Haram magbasa Quran katan sintibayhuan kakahinang apabila nahinang mo in parkalayan at wakyakabtang mo madauhat min rida iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo hati na katan sin kabtangan mo iwan sin kakahinang mo kaul iwan sin fi'il af'al iwan sin akwal mahinang sin tiap-tiap hang katawreng kato niyo bang inkyakabtang mo yan iwan sin nahinang mo karidaan kasusuwan sin Tuhan Rabbul Alamin mang munakabtang iwan nahinang inyadto bilang siya uno ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sibu da nakatatampal iwan nakatatapok inyadto mabilang ibadat sabmay ta amo yatim maksud piapan jari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa yari kita niyo tampat mulya bihaon ini yari kita niyo halawm sin laung ta bay sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in maksud sin kita na pun haruman ini bukun unubang uno sa in maksud dato dumauhat sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna yari kita niyo majlis sin ilm insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palangon hakam Islam in laung ta mawdu bisarahon sin kita niyo amo in kasuko kako haruman ini di ha programa sin Daul Islam bagtakon istiqbal Ramadan hati niya panampangi sin bulan Ramadan diadiin kita niyo sumampang sin bulan Ramadan amin magdurunggo-runggo na kato niyo pilay adlaw ra kuman insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang mayang kita niyo makaabot
haamuin bulan mulya ini sampai pa amuin lang ta Ramadan do kaing pa puas ting hamun sumungin ni. Insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil mga kawayaan sintuhan Rabbul Alamin apabila aon mga parkala susungon nato labi luba palihalan pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin in suway nato hatihon mang biyarin hantang sin pag-ibadat hangkan na mga kamanghuran palanggunha ka ma Islam in pagtunto ta ilmo biya sinasabot sin guro takain in ini wajib hatiap-tiap na nga kumuslim pa Allah subhanahu wa ta'ala talabul ilm faridatun ala kulli muslim in pagtuntut ilmu in yan in hukuman niya fardo hatiap-tiap muslim usog na ka babaina kya wajiban kya farduan daakan sintuhan Rabbul Alamin in humati siya sin pag-agaman niya bukod na din pag-agama hikad to pa mga kaguruhan pa mga ulama sin kita niyo sa tiap-tiap muslim suway siya humati sin pag-agaman niya labi luwa tungod pag-ibarat pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na langhi Imamul Bukhari rahimahullah in pagtuntut ilmu suway makauna ding pagkabtang iban sin paguno iban sin paghinang hari pa ka makakabtang iban makapag-amal hatihon mo na abang hikabtang mo iban sin fi'ilan mo supaya wajib sin Allah ta'ala in suway na magtuntut ilmu apabila aun hinangon mo atawakan pajatuhon mo. So ring sabi ni mga palangwadhara may Islam in Allah subhanahu wa ta'ala nagbulan sang kato nyo katan tungod sin pagtuntut ilmu na labi luwa paliharan sin ibadat haloman sin Ramadan kaunahan hatihon pahamon sin tiap-tiap ang kataw ring kato niyo bahain maudu kyarihil kako amoy hinapusan ding mga long ta kakahinang amoy inhinang sing kita niyo habulan Ramadan. Manjari maudu insyaallah subhanahu wa ta'ala law na al-a'yad fadluha wa ma yusra'u fiha. Al-a'yad amoy in paliharan sin paghaylaya sarta sin kalabihan niya iban sin uno-uno na ibadat amoy siyara halawman niya. Hati na imaudo mga kamanghuran palanggunha ka may Islam paliharan sin kalabihan sin paghaylaya pagtakon ta Eid ayron na ka Eid al-Fitr atau Eid al-Adha so mga wain topic tartanto lang taamuin Jumatu habulan Ramadan pagpuasin Ramadan uno na yan amo ni pagtakon Eid al-Fitr so manjari rin mga parkala ini mawajib ingatun sing kita niyo in kakahinang sarta siyara sin Allah ta'ala iban kalabihan sin pagtakon lang ta paghaylaya sabab may ta mga palawon ha may Islam muna ini makaminsanda paghinangon halam sinang katahon makaminsanda paghinangon sing kita niyo halam sinang katahon bukom biya sin sambayang 5 wakto na adlaw-adlaw ini ihinangta nga sabiad do di ta kalupahan in mga aturan hihinang halawman niya arapon in lang ta Eid al-Fitr na makaminsanda halam sinang katahon paghinangon sing kita niyo nga sabiad do amo pagkain lang ta mga sila wala na ngadji atawakan bukon tarbi lang ng mga kaguruhan minsan pa yung mga guru on waktu bang siyari makabasa makapagmurajaah kalupahan niya rin kaiwanan ng mga aturan paghinangon lang ta Eid al-Fitr nga sabiad to magsama-sama kita niyo katan insyaallah ta'ala humati sin mga kalabihan sarta sin uno-uno na siyara sin Allah ta'ala di habulan ini law sin mga ulama law na al-Eid in pagtago na Eid law na ma ya'udu wa yatakarrar marratan ba'da ukhra in Eid ini kiawa siya rin hakabtangan law ta ya'ud wa yatakarrar pagbalik-balikan wa yatakarrar marratan ba'da ukhra hinang pagbalik-balikan puas din na hinang muna balikan mo na isa magbalik amuyad tuin ma'na sin Eid wa kad summiya bidhalik lianna Allah ta'ala fihi awaidul ihsan min al-fitr ba'da al-man' nyanan lang si mga ulama Eid pagbalik-balikan karena lang na in Allah subhanahu wa ta'ala
diha kakahinang ini pagbalik-balikan niya in hinang marayaw, diya akan niya ha mga ipon niya, biya na sin magbuka, puas sinamuin, piyanglangan kaniya in laungta kumaon. Hati na Ramadan, liangan kau sin Allahu Ta'ala, ri kau pakaunon haadlaw niya. Dahil hakagawa sin Fajar Sadiq, sampai pakasadlop sin matasuga, di kau manjari kumaon. So manjari, naubusin bulan Ramadan, iadlawan sin Ramadan, dumatong in pagtakon Aidil Fitr. Aidil Fitr, amo na in paghaylaya. Papaghaylaya kau sin Allahu Ta'ala, haadlaw yan, sarta pakaunon na kau. Haram na kay mo in pagpuasa, haadlaw yan, karna adlaw yan, amo na in pagbuka. Haram, hatiap-tiap Muslim, in laungta, magtamka naman yan siya, haadlaw yan, haadlaw na bilang haylaya, may ta, pasal haadlaw ini, pagkugkuyag na. Pamudji patuhan na bulalamin, sarta pagmasukur, sininigaw, nakatangbos na kau sin ibadat sa lagu-lagu na hinang mo, habulan Ramadan. So hanggang na pagbalik-balikan, ipagtakon Eid. Pagtahon balik na isab, dumatong na isab in Ramadan, damit yan biya dahad to. Laong tapapagpuasahon kau, uwos magpuasa, pagdatong sin laong tahinapusan sin adlaw sin Ramadan, siyara na isab in pagtakon Aidil Fitr. Magbalik na isab, biyahayad to in maksud sin pagtakon Aidil Fitr, mga palangwan hakam Islam. Amuyad to inding ha mga laong takalabihan, biyay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna mga palangwan hakam Islam, kaya baita, Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha waktu siya rin matong paminatul munawwara, kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina, walahum yawmani yal'abuna fihima. Ha panagnaan di matong siya pa Madinatul Munawwara, wasim paghijra niya, dahil Makkatul Mukarram harap pa Madina, kita niya in mga tao Madina, walahum yawmani yal'abuna fihima. Aun dua adlaw, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha riwayat sinubok sahaba, long na, aun dua adlaw, yal'abuna fihima, paglami-lamihan, pagpanayam-panayaman, sin mga tao Madina, doon halaw man niya, harwasin adlaw ini. Aun doon hinang nila, biya tagbos, celebration. Aun dua adlaw, pag-festivals nila mga dikato, pag-haylaya. Kabiaksan pag hinangon nila, hawak to sila rito ha Madina. Amuin, wala pa long tayo Islam, si Mampay Maun kanila, biyasin kasampay kato ni hawa sa bihayaw nini. Manjari, dito man hadto, nakaasuwi Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila. Laong na mahadani al-yawman, unulong na dua adlaw, amuin, hihinang niyo ini. Laong sin mga kasahabatan hamasayad tulaw na qalu kunna nal'ab fihima fil jahiliyah. In kaunan na mo lang na ya Rasulullah, paglami-lamihan na mo in dua adlaw ini, hawak to jahiliyah. Hawak to wayrun papangirab na mo tungod pag-agama. Amo inihinang na mo paglami-lamihan in dua adlaw ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kad abdalakumullahu khairan minhuma. Tumtuman yung lang na mga kasahabatan ko sa bunal tuwad yantian na sin Allahu Ta'ala kaniyo in dua adlaw ini labi marayaw rin kaniya. Labi marayaw rin kaniya. Uning yanti sin Allahu Ta'ala amun ipagtakon yawmul adha wa yawmul fitr. Amuna in haylaya haji iban haylaya puasa. So yantian sin Allahu Ta'ala in dua adlaw paglami-lami sin dua adlaw sa rayaw-rayaw, pag-ibadat, patuhan na bulalamin, sarta pagkugkuyag hanikmat, kaya anughara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyad to mga kamanghuran, palangwan haagama Islam, in ganti sin Allah subhanahu wa ta'ala, yantian, in mangi, sin lawi, in dayaw, iwan sin sarayaw-rayaw, mahinang ibadat, patuhan na bulalamin. Amo ini in laungta, siyara in pagtakon Aidil Fitr, iwan Aidil Adha.
bilang pangganti sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dua adlaw amuin paglamilami sin sila hawaktu jahiliya amuin paglamilami kabiaksahan biasin mga kakampungan sin kita ni kapupuan akarimba-rimbahan sampai pabiyayaw ng pahimihinang kanila mga adlaw haylayan nakakitaan mo na magbunyi-bunyi mga bangsa tayo ni hama kapupuan na biluwa amuin wala pa si masampay kanila in panghilo sinaagama ang masa si masampay na kanila in panghilo sinaagama on nakaguruhan sumagawa di magpanayng hugba di mabaya manay maisin laungta panghindo kasabunalan na og ding hadarasin Allah Ta'ala piya sampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin laong tasinguran piya sampay sin kaguruhan hama sa nato bihaw nini naon pa rin kato ni masi imihinang sin parkala biya sin kakahinang sin mga tao jahiliyah masa nakauna maabot in haylaya kakitaan niyo magsingsong mang mahawain khutba sin mga kamaasan sin kita niyo hama sa nakauna sampay pabiyaw naon pa di kaamuhan bang mahawain khutba magbiburan lilingkuran bihayan hingason sab may nagtatagad inamuin lang takakahinang kawayaan nila kabyaksahan yaw ini puasin paghaylaya uwas naman ng bahayang dakan magtuimad to pa uno papagtatakbian manok papagbulangan magtalang sampay sin kamaasan nila di nila pagkasayuhan ang kahinang nila sambat sin bahasa instead na hinduanin kaanakan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala gamayan bulansangan dahilan pisitay mga anak law na ito ay panalang mo hipanaksi mo hipangimbo mo hipangligot mo amoy iniin kakahinang kabiaksahan sin mga kamaasan sin kita nyo sampay pabiyayaw ng pahimihin ang masikan nila mura-mura ni dayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala napidpid din sa aming kabataan mga yung pisita dakan magtumaguno magtalang mangimbo in pangatod sin kamaasan na to parkala paglami-lami hadlaw hayla way nila kaingatan nini langgal sarap patuhan rabbul alamin so in paglami-lami haagama paglami-lami haylaya paglami-lami hasara kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang ibadat patuhan rabbul alamin amoyad to mga kamanghuran in kawayaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan kaidayatan in mga kamaasan singkitan niyo amuin long ta masimasimay na kahinang simparkala di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa manjari uno naman yan in mga kakahinang al-a'mal allati yusra'u fi'luha yawm al-'aid uno naman in mga kakahinang amuin siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo kataan amuin manjari tahinangon haadlaw sin haylaya muna bayta sin mga ulama dahil mga siyara hinangon bang adlaw sin haylaya law na alawaslo yawmul aid amuna in mamaygo kita mamaygo in tiap-tiap muslim amuin lang ta bukod sila halom uzur makadari kanila in sumambahayang mamayo sila hadlaw sinaid salta manglano-lano amuya din sunna kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biada si mga adlaw Jumaat ini siyara kato niyo mga sa muslimin in subay kita mamayo adlaw Jumaat sa kahaba adlaw Jumaat amara kuman in hukuman nagbida-bida yung mga fukaha atungod ha ini na damik yan hadlaw Eid muna mamayo kaw amoy dihinangon mo sampay mang lano-lano kaw iwan magbutang perfume magpahamot-hamot kita amoy yatin kawayaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sunnat kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arapo rin babae nahiyaram kaniya mag-perfume kausukan sadyay mag-perfume ha way lamod sin bang sa babae sunnat kato niyo kausukan haadlaw sin Eid in mamaygo manglano-lano sarta mamakay sin pakayan halawm sara amuin sarayaw-rayaw pakayan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala habukon langgal sara in pagpakayta sin mapakayan aun saan kaiwanan long tana mamakay sin pakayan na misan dan lang ta signature na long sin kaiwanan mahal ka sa rin badyo ko yan sa mayta na branded sa yan na misan sa branded bang bukon haaturan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Amoy yan tuwing kabayan ka to sinaka ma Islam insuway kita mamakay-makay sin pakayan amoy inlaw ta makamidda daing haamoy pakayan ta kabiyaksahan adlaw-adlaw haadlaw sin haylaya ma-perfume kita magpahamot-hamot amoy din sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ba ita Sa'id ibn al-Musayyib law niya sunnatul fitr salathun in sunnat law na haadlaw haylaya Eid al-Fitr tupar kala sabot diha ini muna al-masyu ila al-musalla muna sunnat in manaw kaw madtupa amuin pagsasambahayangan mo haylaya kung sarapat manaw kita niyo bukod na magsasakatan bang masuog day sabi na mo inlong tatampat pagsambahayangan narapod bang malayo na alam mo sunnat in manaw arakala kaya pag-ijmaan sinhalam man nung narito kita niyo ha dito ha mga sanggali ito magsambahayan kanto niyo kuno na kakausan niyo man naman ito pasanggali dalaw mo na sunnat ba akarong ko'y sunnat na po kunisab kung saan minakal mo mangbiyad to layo kanto kuno madtukaw ibutang tapos sambayan so madtukaw na kanto kuno siya pinakamabot madto pasanggali para kalabutan ka magrib sumampay madto may ikaw to biyaya na nabukong sukat na sunnat lang mo ana na wayron hibin ko sakatan ko ayaw isab magsasakatan ko bang malayo nabura ko man kaya may tarihay ni sunnat in manaw ko namang sa pamabiya si masid tayo ni subhanallah lang tayo alhamdulillah ni matakula sin Allah ta'ala kato yari kita halawang sinuno alam kasanyangan masukin masjid pagkabaybayan sin tiap-tiap muslim bihayaon ni masin Allah ta'ala kato ni hamasan taw bihayaon nini na manaw kaw panaw mi masjid arapon lang malayo nabi akamo ito kami ha lang ta Santa Maria yadto na mang ako miyanaw marikain na sampay biyon wala pa ako ni maratong amo yadto ha so amo yadto mga palangon ha kami Islam hikaru rin ha mga sunnat wal aklu qabla al khuruj al akal kumaon kaw before gumwa madto patampat pagsasambahayangan Eid al-Fitr hahaylaya puasa sunnat yaduin kumaon na akaw muna before ka kumaon sa mayta na nagtangka ka singka hapon kawantag siyam adlaw yayaon pagkauno na ka sin Allah subhanahu wa ta'ala haram na kayo mo magpuasa nasabi ato sunnat kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kumaon na siya muna arapon bang haylaya haji Eid al-Adha sunnat isa hindi na akaw kumaon so ay na maubos sin sambahayang pag-uwi mo pa ba na kumaon kaw afdal in kaunon mo in piyagkulwanan mo bang Eid al-Adha ara po mang Eid al-Fitr na ayaw na akaw ayaw alawang takaon na akaw muna before ka kumuha in Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaya ba ita in siya magkaon na siya muna before siya kumuha bang Eid al-Adha Eid al-Fitr kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-Fitr hatta yakula tamarat in kaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam di siya gumuha maun pa mo in tampat pagsasambahayangan ha Yaumul Fitr hingga makaon na siya muna mga longta tamarat hulma sampay kiyaway ta waya kuluhun na witran pagkaon niya hayad to witir inati si witir ini amuok 2 amuok 2 5 papito pasiyam odd number lang sinbasa ang galis ha pagkain na mo in amoy din kakahinang paghinakaon niya kumaon siya doon nakatu atawa 5 atawa kan 7 before siya kumuha amoy adto bukon 2 4 6 8 sa witer ka yakan salong sintausog amoy adto in paghinangon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaon na siya mo na before siya kumuha madto pa pagsambahayangan so amoy adto in hinangon na to bilang pangikuti hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyad to in sunnat kakahinang kyabaita hi ambok ding mga tabi'in hi Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah damikyan lang na Nabi sallallahu alaihi wasallam wal igtisal lamod ding sunnat to nasabot kain na amo na mamaygo nasabot na kain mamaygo so amuyad to mga palangwan ha ka Islam inding ha mga kakahinang laong ta mapatut ta hinangon panagnaan amunain laong ta nasabot ta kain na amunain
manglano-lano iwan si mamay ko. Damikian, inhinangon pa hikarwalaw na al-aklu fil aidain. Al-aklu, pagkaon. Nasabot na nakain ha. As-sunna ay yakula fi Eid al-Fitr shay'an qabla as-salah. Wal afdal ay yakula tamarat witran salasan aw sab'an. Nasabot na explanation kain ha. Nakauna na explanation taring amuin long tabet asin kitab. Lumaton kita pay karwalong na al-masyu ila al-musalla damikyan manaw. Nasabot ha bayta isa di mo sa kain ha. Manaw kita madtupapag sambahayangan. Amuyad to in kakahinang sunnat kaway ang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian kaway tadi ha ini bang kita manaw pa masjid haadlaw sin long Eid al-Fitr ding ha mga sunna ayadhaba min tariqin wa yarji'u min akhar. Bang kaharap pa masjid sin adlaw haylaya manaw ka madturing ha amuindaan long talalabayan mo pag-uwi mo lumawag ka uraan dukaing lalabayan. Bang kaharap pa masjid atawakan pa musalla lumaway kaw deng haraan panagnaan among lalabayan mo pag-uwi mo ayaw na kaw lumaway ng haraan amo inlabayan mo harap man tupang pa musalla lawag kaw dukaing daan kalabayan mo kaagi amoy at sunna kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang sing kasahabatan sa mayta dengan mga hikmah rin tuhad mga pamanghuran asupaya yusallim ala ahli tariqain asupaya makasalam ka rin ha mga tawa mo in harwarani ni at inain laway nagkalaway ko hamok daan nasalam mo rin kaibanan yung haon muiman ka masalam mo rin sa aming kaibanan amuin bukun dito ha among bakas kaya lawayan mo meaning mataod mauno mo mataod masalam mo. Amo kay rin ha mga hikma beta kato si mga ulama paliharan sinamo inlong tapagpanaw. Duaing indan labayan mo harap madto mangkamuy duaing ni sabi indan labayan mo. Amo yadto beta kato sin kasahabatan long takakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan in din ha mga hikma raisab supaya mapazahir mo in long ta syair Islam. Amo in long ta syiar identity sin pagka-Muslim mo. Kati nahadlaw yan kakitaan sin mga sila dukayng agama in pagbunyi-bunyi, in pagkugkuyag, sin mga bangsa Muslimin. Amuyaon sila biyayaon lang ta ha tampat nagkukugkuyag karna sin nakadawhat sin ibadah sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to ining mga lang ta sunnat kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan in mga kamalaikatan yan karandanan tipitindog sila katan bihayan sumaksi sin pamayhuan sin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin gumawa na guro-hurumon pamusallakar na magsambahayang long ta sambahayang haylaya Eid al-Fitr. Damikyan niya to sumaksi sila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin inkamo himihinang sin pagtaat patuhan Rabbul Alamin. Amuyad to mga kamanghuran lamod ding ha mga sunnat kakahinang long tahinang unsing kita niyo haadlaw sin Eid al-Fitr. Demikian dahil mga kakahinang at takbir fil Eid amo na in magtakbir haad daw sin haylaya ini siyara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in magtakbir in takbir mataod lang tabi mga kabtangan nasabot diha ini aun dua lang ta lalapalan aun hamok riwayat kabayta in pagtakbir ha hantang biha ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Balikan ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amuyad to. Hamok riwayat, kaya baita, biasing kabiyak di ka to paghinangon. Tapi lupa di ka to ha long ta lupasog mga nakauna kamaasan to maghinang kabiaksan biyahe ni na bang abon iyanon mo Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biya dagbus ka baguhan sila lang na may tabi duwaing in pagtakbir sin mga yan to yan na isab ko na pangadji bago
bago na isablong na ini biya mga pagwa si mga kaguruhan biyaon ini. Sabing kabiyaksan nila amo na in Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bukan kabiyayad to ha? Amo yad din kabiyaksan. Ini lang ta aun day sab biyayad to nasabot ka riwayat. Sumawain nasabot ka ina amon makarwa Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amo yad to in ka riwayat kaya bay takatuhi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Amo yad to in kaya bay ta niya. Ati niya amon ding ha mga afdal sarta daran magkahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amon ang bihad to hantang. Sa arapon mang tahinangon bias gabiyaksa niya to ito sa niya. Kalday niya doon day sablong ta dalil manunjo ki hayad to. Na amara kuman naman kumabaya long tamad to paamuin kana Abdullah bin Mas'ud na labi marayaw sa mayta Abdullah bin Mas'ud na mga paluha ka maistam na siya ini long ta kaya baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam long si Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana mustannan palyastanna bihadyi ibni Ummi Abd yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu isyusyu lang na in mabaya amuin maun makad mangikuti hasunna kakainang si Nabi sallallahu alaihi wasallam na matukbas siya pa amuin liabayan piyasampay kakahinang si Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sa may Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu in siya kawaitan niya law na akhadtu min fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 surah nakakawa ako lang na buwa ding ha simod si Nabi sallallahu alaihi wasallam kapituan surah lang na in nakawa ko dain tuod ha Nabi sallallahu alaihi wasallam wayron lang na hangga tao makaluwat ka ko hakapituan surah ini karena ako mismo nakarungog dain kanya dain hauno dain ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan na amo ituin ding ha mga long taafdal arjah in kaya si Abdullah ibn Mas'ud paliharan sinamuin long ta kakahinang ini labi luwa ang pagtakbir sa kabalikan ko bang so pa malong takabiyaksan paghinang niya to uy saan niya karna o nisab dalil nawang isab ka mamakad to pamakaw man ayaw ka magtuilong niya mga bukunsan amuin pagtakbir nila yan ayaw sab may tao nisab dalil dahinang si mga sila long takasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marakuman na amoy yadtuin na afdal long si mga ulama amuin long ta na sabot takain na yadto arapon kabalikan ko bang long ta biya mga mahinang mo aun waktu ng bukyad ng bukang tumanjari yadto yung sa niya jari katan insyaallah subhanahu wa ta'ala so amoy yadtuin na pagtakbir lamig yan pagtakbir mga kamamuhuran haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtakbir ini long ta aun dua hal niya aun pagtakon mutlak aun muqayyad in mutlak amo na in long ta magtakbir kaw wayron waktu tartanto na sabot doon haon namon suway kaw long tapwas ang bahayang fardu bukod yad ka wahalladhi lam yuqayyad biwaqtin muhaddad wa yabda fi 'id al-fitr min ghurub asy-syamsi lailat al-'id ila bud'i as-salah fayukabbiru fil layl wa fit tariq ila al-musalla asna julusihi fihi hatta hudur al-imam wa yabda fi asri Dhul-Hijjah min ghurub asy-syamsi lailat al-yawm al-awwal min Dhul-Hijjah ila ghurub asy-syamsi akhir ayyam at-tashriq al-yawm al-thalith al-ashara surihay nilong na in pagtakbir mutlak bu'loy amon wayron lang ta nakawaggot ha waktu tarkanto amon na in lang ta tumagna daing ha amon fi 'id al-fitr min ghurub asy-syamsi lat al-'id pagsadlop na mayan sin matasuga sin hinapusan adlaw sin Ramadan sa pamahibutang ta kawhantag siyam kasubangan sin Ramadan pagsadlop sin matasuga lang ta nakita na inuno kita na in sa hari sinuno sin bulan Syawal atin ya sumod na in bulan Syawal meaning hinapusan adlaw na sinuno sin bulan Ramadan ataw kan wala kita nagpajukup kita sin katuan kasuwangan sin bulan unuta sin miabot kita kawantag si matawakat lukan adlaw sin
Ramadan. Pagpuklit hadto sumuog na Syawal na. Naman jari kaltanto nalong mo dumini dumuno na. Dum takbir na. Hati na dum na Lailatul Eid. Dum sin haylayan na. Pagsadlop naman sin matasuka, jari na kay mo mag takbir. Jari na kay mo magtakbir. Long sin mga ulama makajari hari pa magkapagbaang bang mayan simod na in timugom ni matasuka at tawakan puas pagbaang sin waktu maghrib makajari na ko magtakbir. Sampay lang ta pagkaadlawan makajari magtakbir haw na ng tampat lang ta ini ka mabaya tumakbir. Amo ya din pagtakon mutlak. Arapon in takbir muqayyad wa huwa al muqayyad bi adbari salawatil mafrudah. Atin ya biya nabaggutin waktu niya dito ha taykuran aruhulan sin sambahayang fardo. Amo na in paghinang singgitan ni ubos-ubos sambahayang fardo. Laong tamagono. Magtakbir ha, magtakbir. Inyad to Eid al-Adha. Eid al-Adha sampay pa yan mo tashrik. Amin hang putag isa kasuwangan ng putag dohang putag to kasuwan. Mangan jari pa ka magtakbir. Arapon in takbir ha Eid al-Fitr laong tatumag na ding haamuin kasud sin pagsadop sin matasuka sampay paamuin laong ta makasakat na in khatib batas si mimbar maguno siya magkhutba na siya na inadto laong ta wayron na pagtakbir way na pagtakbir puas hayad to ha arapon na mang siya ti matakbir pa manjari rayad to ha naghutba siya sabo arapon puasin sambahayan puasin pagkhutba na wayron na takbir ha Eidil Fitr. Bukom biasin Eidil Adha na sampay hang putag to kasuwangan pa sinono sinbolan Dzulhijjah makadari naman magtakbir. So amuyad to mga palangon ha kama Islam in takbirat na sabot long ta ha uno ini ha sambahayang Eidil Fitr. So amuyad din ha mga sunnat na sabot takaina amo yung takbir fil Eid. Demikian mga palawan ha kami Islam in long taring hamakakahinang hinangon singkitan nyo di ha ini muna ingatun na to unin pagtakon salatul Eid. Salatul Eid unin hukuman niya kaya ba ita si mga ulama. Mari kita pakaifiyan niya hantang sin pagsambahayang salatul Eid. Laong na muna hukuman wahya sunnatun muakkadatun jiddan in sambahayang long na Eid al-Fitr atau Eid al-Adha ini sunnah muakkadah. Nakalanuin kasunnat niya. Makusuin kasunnat niya karena ini na di pagtinggalan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul ulama biwujubiha. Kaya baita sin kaibanan ng mga ulama para kanila wajib. In kaibanan na maita wajib in hukuman sin sambahayang Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Karena yari information Allah Ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Pagsambahayang kau karena sintuhan mo o Muhammad wanhar iban sin pagsumbay kau kulwan. Amuyad to imbayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So aksarul mufassirin ala anna al-murad biha salatul Eid. Kamatauran ni hama magtatafsir in aginila in maksud lang na sin fasalli li rabbika wanhar in maksud sin fasalli li rabbik ay ilong na salatul Eid amo rin sambahayang haylaya. Amo yadto in long taring ha mga hukuman na sabot kato sin mga fuqaha baita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat fasalli li rabbika wanhar. Karena ini baita sin mga ulama wa qad wajaba alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini long takakahinang wala si Nabi sallallahu alaihi wasallam kiya tinggalan insang bahayang ini. Ang kanalong singkaibanan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Di niya pagtinggalan kabiaksan ni hinang niya in kakahinang ini. Na arapon di ka to masana to bihayaon na kabarikan ko ang mga kapupuan haka limba-limbahan amoy niin ang kanda mga kamukamanghuran amoy nang kamulang ngadji alhamdulillah bang kamo makawi pa mga long takaw man amun manghaon kamo gimuha na pagpasampay kamo sin panghindo sinakama Islam supaya makahati makamulat in mga kamaasan singkitan niya wala pa nakahati sebab nakamamuhan sing kamaasan nato
Yan ha mga kapupuan, magpakabisita kami aon waktu bang mga long tabulan Ramadan biyahe ini, magdihil muhadara, na kamumuhan ding ha mga kamaasan, suway hadjahay laya ang pamaguno, ang pasumambahayang. Sabab na, amurin kayatan nila sambahayang. In panghati nila, in sambahayang daakan, amurain, magsambayang haylaya, hangkan na, ay kita mga adlaw haylaya, na imaguuma, di na maguma, imag-aagal-agal, damikyan, di naman ito pag-aagal-agalan nila, nagtatakama, sindumpa, sinamuin lang ta sulukon nila karna magsambahayang haylaya. Napagposad to, mayroon na sambahayan nila. Sabing panghati nila, lang ta, sa kaulaw na amuray niin, sambahayang tartanto. Bukon sambahayang 5 wakto. Na bang nila kaya pahaman in hukuman, sunna muakkad, bukon siya fardo. Ano na, in fardo tinggalan mo, misandakan, nakasambayang haylaya, nakahangibo, hakabuhi mo, di na makainihan, ipagbayad, sinabok fardo, kaya tinggalan mo, wala mo kaya tunay. Nahangkan na suwayad to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mga palangon hakama Islam, suway kita nidaran. Nagpatumtum hakamaasan sing kita niyo, paliharan sininikar na, supaya sila mapindah, dahil hapang hatisin sila, amuin, nahinang sila biya dagbus, magsambahayang hadja, hamusim hadja sin Ramadan. Amuyad to. Haadaw Ramadan, nakakitaan. Tarawih, makusugyan sila. Aundayin kanila, magtarawih hadja. Sa pagsambahayang pardon, ina magsambahayang. Nabang dumay kita yon kataan. Nahuro-huro pa masjid kataan. Baha, kaawam nila, rin nila kaingatan inukuman. Sin long ta, sambahayang 5 wakto, iba sin tarawih. Yung panghati nila yung sambahayang, tarawih na ka, at tawakan haylaya, siwo dahil mo sin sambahayang 5 wakto. Amuyad to mga palangon hakama Islam in long ta kaya awaman si mga kamaasan singkitan yung kaibanan mo namurahan maman sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amuyad to in long ta hukuman sunna muakkada ha kamatauran sin mga ulama na mayta kanila. So manjari biyarin hantang sin pagsambahayang kaniya. In sambahayang Eidul Fitr atau Eidul Adha long na wasalatul Eid rakatan 2 rakaat. 2 rakaat. Tabda'ul ula takbiratul ihram. Muna tagnaan siya lang na sin takbir, amo na yung tumakbir ko takbiratul ihram. Thumma yukabbir ba'daha 7 takbirat. Puas sin takbiratul ihram, tumakbir siya puas niya 7 takbirat. Waqila 6. Kaya bay tasing kaibanan lang na unom. Inya nagbida-bida yung mga fukaha daysab. Aun kaibanan lang na puasin takbiratul ihram, 7 takbir pagbalik-balikan. Aun kaibanan lang na unom takbirat, haut sin lang ta takbiratul ihram, iban sinamuin lang ta takbir mang siya rumoko. Amuyad to inding hamanga lang ta kyaway tagato niyo. Na wa pirak saniya yukabbir 5 takbirat. Ha takbir lang ta rakaat hikarwa, tumakbir siya 5 takbirat. 5 takbirat. Kaya takbirat al-intiqal. Way lamod sin takbir amuin intiqal. Amuin maglain ka rin hamok position, pamok position. Amun tumakbir ka man ka nagtitindog, paamuin rumuko ka. Way lamod yan to, ha? 5 takbirat sin amun hikarwa long tarakaat. Manjari amu yan to. Sapong Allahu Akbar, takbiratul ihram. Pag-usad to ang mag-istifta. Pag-usad to ang pagkaw tumakbir siya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, makapila, makapito habay ta sing kaibanan, makaunom habay ta sing kaibanan din mga pukaha. Amo yan to. Naman jari in pangasubo aun jijikiran haut sin takbirat ini. Aun jijikiran amun usmi Allahu Akbar. Allahu Akbar sebab may ta in sunnat humunong kaw long ta maniutiw. Hari pagkabukon magsabatan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aon lang tabi mga humunong-hunong ka, angka-angkaan mo tiyo-tiyo, ang pagkaw sumunod tumakbir. Na kaya ba ita, aon din mga lang ta kaya ba ita, banguno in basahon, haot sin mga takbirat, di hay ni, kaya ba ita, hamuk masa, doon haon mga kasahabatan na pupuon, doon ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ibn Hudzaifah, ibn Abu Musa. Manjari lamma dakhala
Walid ibn Uqba al-masjid wa haula'i al-mawjudun qala lahu innal 'aida qad hadar wa kaifa asna'. Doon haon hi Abdullah bin Mas'ud ibn sin Huzaifa ibn Abu Musa nakasud hi Walid ibn Uqba palom sin masjid doon into kasahabatan kakandilan ini halom sin masjid wa qala lahu long sin ambok sahabat nga subo biitaan nahi Abdullah ibn Mas'ud na rin yalong na innal 'aida qad hadar bunatod long na in haylaya biadagbus himadir na hatinya simud na wa kaifa asna biadi ini hinangon ko biadi hantam ko magsambahayang. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu inag Ibnu Mas'ud long na tumakbir kau takbiratul ihram Allahu akbar pag-uustong na ang pagkaw masasin istiftah pag-uustong na tumakbir kau hikarwa wa takbir thani qala Ibnu Mas'ud pag-usin takbir mo amun haut sin takbiran yadto pagyan mo Allahu akbar takbiratul ihram ang pagkaw tumakbir magbalik sin takbiran amun pito atawakan unom lang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yahmidullaha wa yusni alay wa yusallim ala rasulillah wa yad'uh thumma yukabbir amuinin hinangon yahmidullaha magtahmid kau mamurji ka po Allah Ta'ala iban sumanglit ka niya wa yusallim ala rasulillah iban sumalawat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yad'uh ang pakamangin doa thumma yukabbir pagbalik-balikan sin Abdullah bin Mas'ud in long ta amo in hinangon haut sin takbirat amo yadto in zizikiran nasabot ti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu manjari uwas niya biyaitaan in ambok ding mga sahaba long sin dua hi Hudayfa ibn Abu Musa radhiyallahu anhuma long na asab in biyayta hi Abdullah ibn Mas'ud amo yadto in imamo ibn kimugdan hakakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo yadto mga kamanghuran in longta ding ha mga kakahinang bangkaw longta sumambahayang Eidul Fitr atau Eidul Adha amo yad din sunnat hinangunta in aun takbirat puas sin amo in takbiratul ihram so manjari damikyan long na urim basahun puasin takbirat summa yakra'u ba'da takbir al-Fatiha o siya tumakbir makaunom atau makapito masa siya sin suratul Fatiha pag usin Fatiha yakra ba'daha fi rakatil ula sabbihismi rabbika la'la sunnat in basahun surah puasin Fatiha amuna in suratul la'la sabbihismi rabbika la'la amo yadto wa fi thaniya damikyan in basahon surah puasin amun long tarakati karwa amuna in suratul Ghashiyah hal ataka hadithul Ghashiyah amo yadto in sunnat basahunta aw yakra fil ula suratul Qaf atawa manjari ray sa papanagnaan rakaat basaw min suratul Qaf amun Qaf Quranul Majid damikyan manjari ray sab in amun surah amun ayat iktarabatis saa wan syaqqal qamar amo ini inding ha mga sunnat laong ta paghinangon si Nabi sallallahu alaihi wasallam ha sambahayang Eidul Fitr atau kan Eidul Adha so manjari laong na magkhutba usin sambahayang sumakat pataas si mimbar in khatib magkhutba in piagbidaanan tara sin Jumaat iban sin sambahayang haylaya in Jumaat magkhutba na mo na ang pamag sambahayang arapon in sambahayang haylaya maguno na mo na magsambahayang na mo na ang pamaguno ang pamagkhutba so amo yadto magkhutba na siya na in pagkhutba damikyan dua khutba day sab nasabot dua khutbah haway ta sin jumhur dua khutbah beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam law na uwas sa sambahayang inna nakhtub paman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab law si Nabi sallallahu alaihi wasallam uwas na nagsambahayang in arini hata si mimbar inna nakhtub munato din kita niyo bihaon law na magkhutba kita niyo
na isiyusyulong na imabaya limingkod dumog khutba palyastis na limingkod siya dumungog arapon isiyusy mabaya mig di na rumungog na mig na siya hatin niya sunnat in hukuman sin pagdumog khutba ha sambahayang haylaya bangkaw di na mabaya na manjariyad to mga onbiya mga longta kabisihan mo pa makajariad to so mga alafdal al-julus so magawain na biafdal limingkod ka roon dumugog sin khutba sa mayta na ini lami magpaid da kaw haamin khutba hangkan na Nabi sallallahu alaihi wasallam nang daak siya kasahabatan in papagwaon sampay sin kababaihan sampay sin mga sila diurugo in pahadiron maon paamo in longta patampat pagsasambahayangan ara po rin babae di urugo na lumayo-layo siya rin haamuin lugar musalla pagsambahayangan. Ara po rin kabataan, sampay si mga kabudyangan, naraak si Nabi sa salamaon sa rapat, bang mayan laong ta bukon sila nagpagawa sin aurat nila, maun sila paamuin tampat, laong ta masupog sambahayangan, karna dumog sin khutba, kasupaya makahampit sin karayawan, amuin laong taroon haon, karna ini magfaid darakula, in bangsa muslimin haadlaw sin Eid, long ta hakot ba amuin hikatugbar sin mga khatib sa kawila maabuti namun adlaw hayla bihay ni pahyalay sa wajiba bukod siya wajibin hukuman sumagawa na piyagmarayaw inamun bihay dukar na in Nabi sallallahu alaihi wasallam na namdaak sa kabalikan ko ha katan mga unsarapat katan sin amun tao halaw sin bahay pagwaon madusambay sin bata-bata asupaya makakawa karayawan ding haamuin khutba long ta amuin hitukbar sin mga khatib na alarja wa qaulul jumhur wa ahlul ilm annaha khutbatan in lavi arjah dahil mga kabtangan although on kay bananlong na ambok khutba da siya di na limingkod diretso na inamun khutba sumagawa long si mga fukaha long na in arjah amo ining kabtangan sin jumhur ahlul ilm annaha khutbatan bunnato din sambahayang haylaya dua khutba pila siya dua khutba amuyad to mga palangwan ha kama Islam inding ha mga kakahinang longta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyad to mapatut na to urulon sa taupihan ding ha mga kakahinang si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in pangakad kanila amuyad to in labi marayaw ding ha amuin long tahiminang hinang tasimparkala wala na kaamo ha kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam iban ragbos sin kasahabatan amuyad to mga kamanghuran matod pa in long tamabaya ko bisaron di hay ni sumakawa biya dagbos nagkahawa-hawa nin wakto singkitan niyo namikyanin kamuyan long tabiya mga we pa kamunakaon na insyaallah subhanahu wa taala arakala pawa unta na biya dagbos mag biburan na halingkuran ka matauran ha sabab na minsan na isabyang tabiya mga pagtuntut ilmu bang biya mga intian tabiya mga yahap di arakala di na sumakat patasin utok tay biya mga pangaddian amoyat insyaallah subhanahu wa taala asal da mataud dalong tabiya mga kaguruhan insyaallah ta magsublikanti magdihil pangaddian di hay ni mura-murahan bang mayang kita insyaallah subhanahu wa taala taufikan pamayang makay ng singkarayawan salta amuin makadawhat si karidaan ng Allah subhanahu wa ta'ala karna sintuyo singgitan yung mag-ibadat patuhan na bulalamin mura-murahaan bang mayang kita ng Allah subhanahu wa ta'ala laong tapaabuton habulan mulya amuin halam kusog iban dasig makahinang kita niyo sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampang nato imbulan Ramadan sin pag-iman tartanto patuhan na bulalamin iban pag mabuka mahugot pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kasabar karna in bulan Ramadan mga kamanghuran magkakunahan kita niyo pag-iman makusog iban sin kasabar iban sin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala karna aon mga parkala kakahinang halawman niya na magguna kita niyo suway maigiban makusog sa bangway pag-iman di kita niyo makahinang sin pardakan sin Allah ta'ala tukum na to in partawakan sin Allah ta'ala ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun o kamu mga bariman o kamu mga bariman in tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaykumus siyam na pardo ron kanyo in pag puasa biasing kapardo ha mga sila ummat na kauna mura-murahan madawhat niyo in pagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala bimakna kaunahan in pag-iman patuhan na bulalamin hasupaya kapaindukan na to in parda akan sinalaw ta'ala biluwah bulan Ramadan wallahu alam bisawab wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh